Up this morning to a lot of letters all over social media from doctors, from wannabe personality hosts, and more doctors. And it was concerning the governor and the independence of the Central Bank of Samoa. The first letter that I saw was published through DailyLife, and it was written by a former public servant, Dr. Tina Tawasosi Posiulai. And she criticized the decision not to allow the central bank governor, Maiava, to take up a fellowship opportunity in New Zealand. She stated in this letter, if Samoa even truly values its public servants, then she reflects on her time as a public servant, saying her loyalty was always to the people of Samoa, no matter which government was in power. She then supported Governor Ainuu Inari and says she's a great leader. And then she starts sharing her own experiences of disagreeing with the former Hrpp government and former Prime Minister Tula Epa. She says political disagreements did not stop people from respecting each other. Political disagreements did not stop people from respecting each other or working professionally together. She ends by saying Samoa's national institutions should serve the people of Samoa, not any government of the day. The second letter was written by Canada. Okay, let's go letter by letter. Who is this person? The first letter. Who is she? She's a doctor. Of what? Medicines or doctor of what? Doctor of media or? Let me find that out real quickly. No, sorry, Hannah, because that's okay. Why ngay doctor wa? Mai longa doctor ka o mai fua nionga mga kuelangolango ile fenga doctor ia si faiseidia. Let's have a look. Yeah, but community partnership and research specialist. At the University of Hawaii. Oh, karo vai. Yeah. And Australia as well. Ana, kiri ka vai, se mo ko er forums. Si kana look familiar, le penga ri fo isang papakiu or kak papakiu. Yeah, well, she studies in Hawaii. No, o telefa tu, tatiala ni Okay. Ai nana ta faiatu. Ta fiolai la o mai fua la do matele tu fua matala ma ingo sia ko fua I rungo o social media. O le mai fua e tau ia se umaka ko fo I mai ai. Ana wa sera letter o nga pia lunga pokara. It was published on ET Live's Facebook page. I don't think she appeared. I haven't looked yet. Kero la we. O wa fiaru ia ET I Hawaii. O fiaru doctor. Both. O kau suese me ro kumaro e vai o luau I Hawaii. Mai invite saui. Ai lelo ai ava pe fa fonga mai au Hawaii matato mo wale ko ma ko fo me Hawaii. Mo me si doctor lia. Mai lunga si ma fa ngoa. Si ma finga. Fonga. O be nice. Fa mon moli. Si mai. Si dia ko po le ase kulanga. Ai nga fa nga Samoa. Le tasina va nga o te fielo ai so e atil. Pe nga fa nga le tato na. From what I'm seeing on her LinkedIn, no. Yeah, le lopo nga Hawaii nga okay. Yeah, ele faina. Yet to be confirmed. Yo ma o te rolo fina ngalo ya nga fa pa America. Ya ma na tele na ai o tato I tato tunu. Yeah, but so that was one letter. The second letter was written to the Prime Minister of New Zealand. I could have stopped laughing. Se doctor foi le second letter. Lawyer le. He's a top commissioner. Pole eternity lawyer. Lawyer for Ole forever. This one was written by Canada, Alofa McCarthy, and he writes to Christopher Luxon about his concerns over the central bank governor and being stopped from taking up the New Zealand Prime Minister's fellowship. He says that this is because the Samoan government are not happy with the governor. They're unhappy with them, and he questions whether stopping her from taking up the fellowship is part of pressuring her to resign. So there's a lot of assumptions in this letter, no evidence. Who to resign? Oh, yeah. Governor to resign. So
he also supports the idea that the central bank should be independent from politics, and he asked New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade and the New Zealand High Commission to look into what happened. He wants to know, was the governor officially selected for the fellowship? Has the Samoan government spoken to New Zealand officials about her participation? Is there any political pressure on her to resign? Will New Zealand still honour the fellowship offer? He says the fellowship should not become caught in a political disagreement within Samoa. He makes it clear he's not asking New Zealand to interfere in Samoa's affairs, but he is asking New Zealand to protect the integrity of its program. And he ends by calling on the New Zealand Prime Minister to call an urgent meeting. Urgent meeting with who? And to his office. And to his office. In his office with Ministry of Foreign Affairs. Urgently call a meeting. This guy, you know, you're a joke, man. Sorry, if I feel you know what? If I told you, Tamaleo, or Doctor for the Tamunia. Yeah, Doctor Susu. Yeah, come on, Doctor Wit. Nei mo kuara ngore ole fai longa lea. Lenga maua mai le ia ila lo berin ko nga makarasi. Mau mai lole. Mango ka sa ama talasi fa le fai longa lea. University of Makarasi. Yes. Ole university. Ole doctor la le ole leo Kanaka. Ole fai longa ole unga. Doctor Susu. Ko sa bar menga lenga kupur fai nga. Ole la o fai ko sia Doctor Susu. Ai kusia ngai palmia. Ole ngofo fa homeless ka. Sorry. Kikiro mai o makai fe. Eu posso 5 pedra lá. O fera la kur para me quero mite. Ore que ngofo fa homeless ka ye quero fa ngaruenga. If I may report back to his office. Sorry, ore makwa le la ko e mai au me fa me mari. You know what? Ole la ko fa wa wanga me fa me mari. Remember he was a comedian before. Yeah, probably. Maybe he's still continuing on as a comedian. We just don't know he's on. You know what? Christopher Luxon is too busy. I'm sorry, it's election time. I'll give you report back to his office. A report back on I sola mai wa le lo wa ai fo ra ka kai. I lo election ya me kupu yo. Ke lo kwala. Ola torsanga le la va tu follow it. No, and this is a serious thing that we need to stop this guy. Mayanga meia. Ola ula karusanga aku fa mole o ko mai Australia mangiusila. Lesa ai fu ile ile. Ale atawa. Sa ko fandai. Sa fai ya o alava, please, if you can just oangi proof, let us write maingi kusi in support of mele mo ke fai akuai. Ngakako kango filole fai la mele ali atawa. What do you think of that? We need to put a stop in me vale ale ile fai. Yes. Lenga aru nga sola ese mangi usila. La fu esa fa ia se uso esa vea markala anga le lile. Nga sola ese mangi usila o me ala vai. Alui oi meleponge fai ai anga palafu manga ai nga afu oi meleponge. Ma lepe ai mare misa a meleponge la touia. Ya usikadia. Sola le faingo pepa ngofo mawele. Ole sina mea tau te lipokia le lilea. Lenga ke ngofo avele legal advice me immigrations. Ai le o sanga mea lea le songa failonga mea lea. So o leo o taru sanga atu. Ya o to umai wai lea o ngā fo ko la uole. E lea o ngā ko pisa le mea lea mana lau fo ile ayafu ma me uma nei. Ai tau te leo mai au mai ia proof ma me uma. Yeah. Ale ai. Fai mai sau kusi. Tau la. That's enough. Yeah. Kusi le lei mai. Le mea na tupu o kou pepa nga fai e o mai lea so fa le kongu, put that in writing. Nga mai uma lea, se kako ka ngofi e faila. E ave i le faila le official leo pepe o songa ia o ia laksen wai e leo koe polese si ia laksen e le koe kumai laksen. Mai, e le koe kumai se laksen. Ia, po ai lava kumai ia. It's least of our worries. Al mele laka kofa ia. Let's put a stop to the con man lea. Manga mea ia le la fai. Lenga le o sao mai Australia le fa pui ngai Australia. Ai mana tua na sola e se atu fo i mai nei.
Ele yo o afo I di morkula fongo me. Ya po le skala Lea, kama lea, before lea kama lea, Dr. Witt. Ai piwa kau au le mai foi ai le fo ringa sa o la wa ya. Ya, o winga la na fam talanga le fa ya tulta to wa programa ne vanga o le me siringa le kusi le pada ke le ke di mawa ko. O fa mai o ia wa fai masui o le afe ka usila sa mo ko usila. Ya wa ka fafo. Yo fea la vanga fai o ma se sui. Ngai ai longa inga ka supporting o e male ja pipi ke fa longa ka si se grupo de ja pipi ano fa ko e ke ka ai lo langa akua wa e fero ro I solo wo le longa pole ala me o fai nga wa kia e mo ko lua anga sa ule e fa mai o le voice wa vi fo alo ri fo e ka muri ya e me ia asko ingo afa nga ele ko ke o mai iti ko so ile ka mo mori mai lo le mele ke kau au mai o te loi paunga mea o le afa mo le sostangata e ola ai afu fa pene I matulanga na te faia o le poko ia le pu e mai nga ka makanga ai me se ta like so la fionga ya nai e li mama la mai nga me a vai le tu fatwa le la wai paula kanga ka ko la ko le meeting e au mai o anai afa nai ya ali atua o le la fa ile tato meeting le la ka mo fa e reach out ja afa nai ma se I ave I le lau pepa o le lidia po o mara malama afa angai I le kangaka lea e lau ke feo ai o le makuasi a mupingi lea e lau ke feo ai ma te wha marulu fo ya ma te feo ai ma le tofine ia lanuola le telem lanuola ma te fitaui e le wanalo ya te uli sofa matai o le tofine lea vava arua ma ya ma anai mai o la foi le tar sanga mala o fa fonga mai foi le fionga ya mai ava viskota ma o to vai tulowa mai foi la o ile tato por kalame e ku akusa o ale ku alalo marka sanga le ngai fa ta la fonga o le la saule ile faila na fa so salia mala fila fi solo ya war kai mi ka ki feiro ai ya e matua fainta to inga kofi ale wa vatu la utar sanga lea o la utar sanga le la vatu fa mo le lo fionga mai ava viskota e ta wala tu ya el fartua a fa fonga mai fo ile fionga ya nai fa lo ya nai afa nai ma le to fina makirita mo to uma isa tato ngal ruele na faita to fa tal noanga I mal to ina a yese ma fo anga wotele no le affiliate ai mo le to e tau mafai fa aluta to fa tal noanga dungal programme le wo ka mungingo kana I'm always honest I lo loko le anga o kere o fie ka ngaka ye ko ke affiliate elengi ka ngaka nga yo mo wenka ko free visa ele o fa tsawa ele ongi ka ngaka ia e ko ke o mai le ai fa ile ka ku ngai ai anai fo ya fa nai ele o mam lama kere ko inga kanka ya a kongu nga iro mai ka ngaka way before ke mi nga lai comedian mar ke mi nga lai nga ru fa kasi mai si kamari not the ka ngaka that he is right now Ioi. And that's something that you Afanai needs to be aware of. Yes. I think you really need to be aware of it. I'll try to say this in English, Afanai, and that's the reason why I've moved back. You know, we've moved back with our support. No, the visa, yes, we do support the visa and your fight. But seeing Canada Pulotu Alofa there with you, and the likes of ET, who is going against the first governments of Samoa, the governments right now with the Prime Minister Lauli. Remember, Anai, you've declared this and you publicly notify the world of Samoan, both in Samoa and the diaspora, that two of the former Prime Ministers of Samoa rejected this. Did not support. Yeah, did not support naming Tulaepa and Fiame. The only Prime Minister that's now supporting your movement and your fight for the free visa is Honorable Laulele Malietoa, whom we all supported him. But the person that you are mingled with, Support Kulepa.
they supported Tula Epa. ET is supporting of Tula Epa and Fiame and Limongi, and as well as this conman, Canada McAfee. So, Anai, are you aware that Canada, he used to host 2 titles named Pulotu from Falealili and Salah Matua from Leuva. So both of those 2 titles had been being removed, forcibly removed by the bearer of the title and the owner or the holders of the title, because of how disgraced and his actions and his with how he conducted his podcast, going against the fast government, obviously Honorable Prime Minister Lauli. So that's a reason why we've sort of lean back in not really actively supporting of your movement. And I'm sorry, English is not my first language, but I'm trying my best to let you know what's happening. So on melia nga la ufionga ngai ma o koia ko ke kulo la valeto ti tau tinga ingan melia. O le ko ke fia manga o community. Ko ke fia manga o langa lang o parmia. A o Kanaka ngai ko ke fefewai. O Kanaka ke e makau fa leanga parmia. Iti makangaka. Yeah. A manga ola anai afa anai, if you need the community, then you need to pick who you mingle with in order to move the biggest mountains that we're trying to move. Yeah. Public perception. C'est yes. Yeah. What's the other letter? That was the second letter. So that was from Canada. But there was a third letter, but I realized that all of these people are just saying the governor should have taken part of that program. They're arguing against it. But this one is from Dr. Liva Seiuli. Lots of doctors. Lots of doctors. Who's that doctor? No idea. I just He's saw a it. whaingifo. Yeah. Yes, I think it's a dentist. Yeah. Yeah. Yeah, whaingifo. Yeah. Yeah. Whaingifo media. Yeah. So he says that the governor was selected because of her experience in economics law, banking, financial regulation, and monetary policy. And he argues that if there was a protocol issue, it should have been dealt with between the Samoan and New Zealand government and not blame it on the governor. And the letter connects the issue supporting the bank's independence to concerns around cryptocurrency, digital assets, and special economic zone proposals, where the central bank has a role in assessing financial risk. He also brings up the IMF protecting the bank's independence, and he says that there's no proof the changes were designed to target the governor. So he admits there's no proof that, Yeah. but he believes people are entitled to ask these questions from the government on whether the central bank should remain independent. Yeah, so these 3 letters I saw all online. I know, Godfather, you wrote a letter, right? Yeah. Yes, he wrote a letter today as well in response to this. Hannah, thank you so very much for preparing those 3 letters. So the first letter was from a doctor in Hawaii. I love Hawaii. Mahalo. Aloha. But I think if you're listening to me, dear doctor from Hawaii, just focus on your job in Hawaii. No, le winga la ukala. Awu ko wak afa ngai whainga ruenga se whainga ruenga I Samoa ma e maramlama I Samoa. Ma ngai ala ngang ofisire koi. Penga o le lona lua. O le Kanaka le talonga lua. O le homeless in New Zealand. E o ke whangangare homeless wala ngai o le homeless ngai e le whainga ruenga nga o whaonga o langa mele online le le whai ia ma scam soro ngai Kanaka longa kolo leta o Kanaka le furungi foi kukuila he's a dentist, not a doctor, he's a dentist I kukuila American Samoa. Lai whainga rua ngai o ngā lai ngofoi oi lai I me lai rong ko o sion tōlua.
ele kasi foi kai mika ke afer kamiki rea ia wo fai so ai kasi le makua ai obvious ia o ke lo foi o i foi nga pulesa ya ma afia i marnga ruenga sion kama il ombudsman ia wa ikangia ko i marko inga markele o me fapenga karu le so la kikira le ai fai mai nga kuskusinga ai ngofo i Amerika Samoa au te lo foi tasi foi le vaenga wa kaunga fea la o fionga le mingiska o le soifo maloloinga kasi le vaenga la o fionga le palmia wa levan kaunga inform Amerika Samoa se kau yai le mea la kiki le e fainga ruenga i o i Amerika Samoa ai ko mai longa isue kau fai fua ia e le o ia se media e le o ia se o faingifo pa lave fua il fonga le vao ko kuila ma Samoa mai faleanga malo mangkua le antawa he's an employee of American Samoa's health. So therefore, he's no longer an individual. He is a representative of the health. Yeah. American Samoa. Every time we open long finger. Longa mouth. Longa. Yeah. Wa fai masuyo kokui. Yes. Fai masuyo kokui la America Samoa. A foi leu te fai atu lava foi. A fa fonga mai lo fionga va ao. I think tu lo wa lengo le mo ke va ku ma ko fo kuanga le. Amele sirsi lai foi. Pele ono ave se tu si fase ale put in place le ulaiki. Ele lo foi o lai le olanga. Langa o masangi lo langa ko fau foi le so nga fai yengi upu mangikala. Le lai fa pe ala to la fa awa ya mo le ola malo vale le. Ma le ola fa ma walunga. A olai e fa ingi foi kukuila. So ya jaula ya. This is an American Samoan health representative personal attack on Samoan's government. No, I'm sorry if I have to say that. Am I right to that? Yes. So ofeka o koila mi o kongor mele la fa fonga merko vanga la fo e mai mo mai la fionga pleskenge la ngor kako porkalami. Or porkalami fia ye kwa olo ai mai se mo kia le fa ma ko fa le o tu lo fionga tu olo mo fionga presteno senate ma ko fa masingo kongole. Tasina le ali wa ka wa koso pe a fa ye au ilunga longa levo koso ku kongu se fa fisiringia ko inga ko ya ri por fa en fa ngif. Yes. Ala winga na le fa ya tuai. E fai ngā ruenga mo le malo o Amerika Samoa. Ai kau whaaleanga le malo Samoa. Le ia se ngā mea le li leo fai. Ma le mele le fai e ngere le whamsingonga le ai le fi le oso vale foi o lima ia. Lima vai pule. Ngā lako le fai whaalau i loa makanga ruenga a le ofisa o fai ngā paroka. Ai lako foi kau whai i maonga mawhauwhaunga i le melea. Le foi lau kubo vevesi mai ai mai ai fua le fai ngā paroka a sa whakai. So the exact same thing langa e nano foi atu. Wa te tau na force kapu i mea lai kikira. O fai so. Le wai ai nga leanga i maranga ruenga ma upu ia i masion ka mama mea uma. Karuare mfilefia ma e orka mai mea. Iyo. Olo na soifuanga malo vale le no te whaalongo i fo i o a onga e malo vale a o inga fai ingunga e fia kama leanga. Ai le i sisi ai se fu o sa mo ngi me o songa fia fusu mangi me va benga le ala la tu fo yo e pole mene te o to e pokia ese kanga la ko fa yonga ngi ngi ke o ko ku as kanga la ko fa yonga ngi fo ko fa yi mo ngi fo ku lo fa fo mela tulu le nga e kinga yo le loto le anga yo to mi titile ele fionga pal mi o lo ye so le ala ala que fai ko ele fe nga il fa ni fo mal palmia e se nga le anga lava le loto le tama email le palmia ai po ise me nga lo ya le palmia la kikida e te fai tu fo inal pe ise me nga lo ai po ia kai ro ka ke de fa ko se sikala but I think il fa nga malo Amerika Samoa fa fonga mai fo e fo fe talai ai me se fo ya ale ma o vahenga ya e ka nga fe fo i karunga moka oka ai se ai ala lai ai fuara o fainga ruenga Amerika Samoa au mele anga ele o so pa anga se yo so mai fo ila langa fo mai ngifo au fo mai ngifo o so mai se fo mai ngifo au pot ai o so mai longa fo mai ngifo ele kauria kele kukuila ai o so mai ala lai par mio Samoa so ya tau na vatu fa pena o le me siringa le anga asia kamar fa fonga Samoa o kusi umangei
a ko ma me umangi ke whaalonga ku iei. O mea e maua mai I la observer. Ma whakarangonga e whailunga e whaikule epa ma whonkoe ma limongi. Le based I ei lako kusi ma mangaku ia. There's no research. Yes. Ele o kino whaapalengi po whea le mele mo mele. O kusa le sa le whaila ka mo mai o le opinion. I'm sure you've covered a lot about this. Yeah. Ole ala wa ole wo ifo malava au HRPP wa for kamiki no ko HRPP lenga. Le wo ifo ma in trying to support and for ilele or refugee nga ile kovanga. Governor ole CPS. Ale failonga. What's this fellowship Program? So program? The fellowship program was actually discovered, or it was created in 2005, and that was under HRPP, under Tula Epa and Helen Clark. And it's a program basically to help develop leaders in not only New Zealand. They have one with Korea, they have one with Japan, Samoa. So it's not like strictly to Samoa. Anyways, in this program, you get funded by the New Zealand government to come to network, upskill, learn different trades. There's so many things that you can learn. They have workshops. Everything gets paid, hotels. So it's quite a good opportunity for emerging leaders. This was developed, and you have to actually apply to be chosen as one of the candidates. And for that to happen, it's selected by the Samoan government. Wait a minute. Okay. Well, let's hold on. Lono winga o le process, you have to apply. Yes. So ele fa pengo ngofo usila momoe wake up. Hannah, we selected you. Yeah. No. Because that's what these people Yes, they're making are it sound trying like to paint. Le kam whaivanga le paint mai le akalia. Ua filifilia ko election. E au ngoa masemea fa pe apalai mai pea. Yeah. And that's what all those three letters are missing, is the facts. A lot of assumptions, a lot of opinions, but they failed to look at the process. So the dentist said that it's the fault of the New Zealand government and the Samoan government. They should have discussed it together instead of blaming the governor. But actually, the governor should have informed the Samoan government upon applying that she was putting that through, but that didn't happen either. So le ngau soala foringa mai ngau soar ko vanga le fionga ko vanga kama tai to vanga apala ya wala ngala uma sangi ai ka ngai me ko sanga uma ai le oilo ai malo ola apala ai le la o sa wai lo le selections, but is a part of the government of Samoa. Besides the applicant must or inform the government o la apalai. Yeah. The government fight, the government of Samoa. If we could bring up this graphic, please, please, Barry. It'll show this. It basically says the Samoa government selects the person who goes to this fellowship program. So this person cannot be chosen unless they have government's approval. But what they did was the other way around. They did it. She wanted to do it by herself. Bypass. So that's why all of these letters are supporting an independence. They're trying to say the central bank should be independent, and the governor should be independent as well. But if you look at the original process from 2005, it says that it's a program developed from the Treaty of Friendship, and it needs to be honoured by the Samoan government. Was there an example of this before? Yeah. Can we? I'll just send this graphic to Barry. Can we have that? Yeah, sure. Ele vai ngale no langa afainga kupu momo ka nga mai si laila tunu. There we go. Yeah. Se foi ngale runga le vai ngale. Okay. Some fainga ai ka Should I, do you want me to read this? Yes, yeah, sure. highlight. The first fellow is Miss Lai Mau,
Oketevi Tanuvasa, currently the CEO of Computer Services Limited, a Samoan information technology and communications company. She is also involved in a number of business forums in Samoa and is the president of the Samoan Association of Women Graduates. Further down, it says the program will operate in a similar manner to New Zealand's fellowship programs with other countries, such as Japan and Korea. Each year, a fellow will be nominated by the government of Samoa for consideration and final approval by the Prime Minister of New Zealand. So that was a previous... Each year, a fellow will be nominated by the government of Samoa for considerations and final approval by the Prime Minister of New Zealand. So ele mafainga approvinga se pale mia New Zealand se ivanga nga ua nominated by the government of Samoa. Ole makua mangingo lava le ka umai foi I le tamali po ole tina na ia maua le failonga le mua. The first fellow is Miss La Manu Oketi Tanuvasa. Oketi po Oketevi Tanuvasa. Mai. Ia aluai lava le o ngā mau mea umai sau runga I whamakalanga. Ai sau I lor ki a phrase na le ataua. Nango I kongu le vevesi ai. Yes. O I kongu ale vevesi ai. Ai le tō mai peilunga wha na umana ilna. Ai silangi sa moa mo kou whaikaunga. Nango le li poki lea. Na o le oto mai I le mauainga o le whalo mua. Lea la ua toi nomi le ua toi maua mai vaenga lea. A o le po mala le malo le o mala malama le malo solo no winga ua pai passer Kanaka le each year a fellow will be nominated by the government of Samoa. Ua iai la le si government of Samoa po ua iai le si pare mia fou pe ua iai se si ua fia pule pe o pule ar pare mia le ua kami ai kua ma pai pas le mele e sa o ngame sa le sa o el palmia fa fe nga fa nge me nga kele oilo ke mo vo kana palmia fa fa nge me nga kele ilo o lo winga la sa o le la la fo la o fa kasi la ver kusile mar finga ngalo le malo ele me fa nga sa si fa se me ele si la fiele el malo a me se o le fa ngalo ngalo malo ia ula tu lo la le tu lo fa fonga ma wala tu no ua si fo ila le ua si fo ila lunga monga le pulenga ia ko vanga. No, that's me personally. Yeah. Ua fa fo ilonga ia kuinga ua mawalunga fo ile le o longa parfuyongo ua le fia kea ile malo leanga o le mafuanga ua halu lungo pawa ngei le avaku ionga iana matafa yoi e fa kusau ke loa ua ave se sei le mele e ka ua ngalue kuko kasi ali atu tu sa yate ua makua ave se sei le upulea o le independence kusau le independence e te moa o lo fa maongi e ke le fa iku au la ngaluenga a o mele o fai wa do man me foi le fa pe mai e ko ke le pule mele malo ya ke ko ke le pule o ke ola ku ko kasia ma ola ya fa pe ngai e le am se fa o ko e pule foi ya o me fai ko ke le ya mai Malisime ke le malama I lako logic is that they say they don't serve the government, they serve the people of Samoa. It makes the mindset doesn't make sense to me because the people voted for the government. They've used that to justify their reasoning as to why that they don't need to go to the government to get this, to be part of the fellowship program. It makes no sense to me. Kiloli siak. Onga ole me foi fa pe kakau onga
o ngā bakul wha le kanganga il malo, le kaupu malo. O lai o le sui al Parimia, ni New Zealand High Commissioner lai o i Samoa. A oi o ngā whai ma sui al malo, pēr whai ele ilo ele isilafia al malo le melea. E lua am kanga luenga, o le CEO al Parimia. Ma le CEO al whakanga le Ministry of Foreign Affairs. Those are the only people representing al malo. Oi la urang whai al melea. Na tonua. Man tuan tupun me whapea te tonua fia me. O man tua mai. Le na whatanu te man tua al whatanu anga na le na whai ma olom le tinu ule al tau ofisa tuai. Le me foi le na o i fai le voting, foi le kau ke vota i me ya tunu i fafo le te le lo e po le vote lang i sala e rupla el mele sa tatu i fai momo. Man tua mai. Le na whai ele tatu vota e murmuri ane le i alu i fia me. Ia na fisiringia foi la ia po ai le te sau no tonua ai muri ane pe ana tau mawani na tai loi ona italan fa talan au mai pe o le CEO o le MFAT le sai ai. But in a way e ma fai nga dedicate le dedications of power ia ma le authorizing ele fai ko banga nga sao i o le Kanaka ka ka fai le recommendation so el wala va nga ma i foi la e prove vai le melia. E se le tau manatu le tau, you are not serving the people. See, public servants. No, you are to serve the government. Yes. Le anga o le mele kupu, e kou ke fia whamai roa kou ke o serve people. Le isa kou ngā ruenga, it's for the people. Pa e ke ngā rue mo the government of the day. Aisea, o le ala ngā ea, la inga le alu o e whai ma representative of community. Le anga e ke le o ngā lue mo the community. E ngā lue o mo le malo. O ngā o mailo le malo e whai ma sui o le hakungu. Le ala ngā le sa ngā mai sole o le whai ngō fio le ora. O le ora o mea. Le ala e sa ngā mai le pale mia. Le anga e le ingi whai ngi mea fo ile le o le kango laksen. Fili. So to me la lela o mangingo au fala le atu mana and thanks ya hana ile detail ling or famakala inga. Longo winga la ile mafo fau laksen. La aulia al mali to already knew about this. Leanga according ile melia e nominate longo winga. Pa wal mele officer o laksen ya office bo yese name o mai. So e ansa ku langa ia vaenga. Oh yeah, there's a name here. Yeah, approve la kako. Yeah. Not knowing lai fa palafu mai sa mo fa ngol media war ko pusa wanga lai palafu sa mo il fa ngam ngol nomination mai okay pa fa ngam kanga nga ye ro e okay ya lakse yes ngam kanga nga la kala palmia se ivanga nga o lai nga si la fia el MFAT wai o le si vanga le ya kawa e ma fai fo ya wala nga le ke ka va ya ku kuskusinga ari furungi fo ya o le whaingifo. O lai whai mai. O lai nga through waku official MFAT, which is, I don't know, bofi mea nga informations. A whai la e yeisinga ka maisa or ngā mea nga through waku official MFAT. Longo winga, e le oiloa fo i e le pale mia po ofisa o kai mai le pulo le MFAT. I le pale mia. Le anga e po le ama le ha. O le dedication of power, it has to come from i le pale mia po le miniska. Yep. I find a file MFAT. E ka kaula el CEO MFAT. O nga kaula Parimia. That's what I'm saying. Ele avakulofa pe mai. Oh, because I'm the CEO, I can do whatever I want. No. Ele kau kau foi. No. E ke le har su enga. Ya, le la fa ya tule le tulanga na. Le o mani no au fala ma ele foi la semea la akele ai fuore vevesi ma ele foi semea la langa mangi manga ku langa to be honest o tangata ia academic le ataua mahana e supporta ele si tangata I failonga no it's not bad le winga la tala a fesiringia e saule si le si failonga of course la lango le si failonga a se upuna malama ile process or melia so ile kai understanding ngai fasi doctor yo ke va ya kunga le mai absolutely and I just acknowledged that push there's such a resistance to keep the central bank independent for all of these different doctors and media personalities, but this was part of FAST manifesto. When they came into government. If we could bring that one up, Peace Berry.
their sustainable economy to provide adequate access to equal opportunities for all to initiate economic developments for the well-being of their families. So the move to, have a chair alongside the governor, this is part of the changes that they campaigned on, and that's what people voted for. So yeah, they're making a big fuss out of things that FAS said that they would do. O resi vaenga la le ato mana. O le alawa, o le ale mafuanga le le ato you got to notice whatever ngai whainga ruenga I port ma me whapena I pūlenga. Te lo foi hana in terms of all our study ma me umai malamala mailes. O le ale mafuanga le te tau wai ona o mia le tangata to tasi taito la popo angai o le governor and chairperson, pole chairman. E me se alat kulanga lea. O lea se mafuanga e le kakawai le atau. E makua le whikau I lava. E the conflict of interest. E vaenga e whai onga alo fia ni kula fongo. Onga lawanga umia uma me e rua. O makua kala whea ngai lava e kia umka apu lea. Aru e pule o I me uma lava. A I le board. Sui le kai fongo. Wa foi langa sia ke resi. Transparency, accountability, li poki o malo. Wala foi mga mir malo le transparency I vangale. Longo winga la o port. E kaunga ave la ko li poki le ngak ngele ka o le malo mga mia ye li poki fal kwaka. Sa o le malo. E kaunga already a kusil malo every quarter. Inga I malaman malo langa lai. Olai ye objective lai singi fa mo ngal malo. Po kai ausia. Ai fengara leo le umar kausanga ai sa li poki au le banga ki kausanga. Fa fela nga fa malo ya li poki male progress la ko me fai. Ele fikawi. Me la langa le fai. Langa e memo mua olai e ka fi fer ko banga ya li poki. Wala nga pure fai karia la le finga wengi. Ele me fai singa pure o. O mele mga mia e di poki mai e central bank minska. Inga fai minska nga ave me kongor kapengeka. That's all. Ai lo mga minska pure o nga ko banga lai fai. Ka uala. Hana. Yeah. Well, yeah, the governor, they make all the decisions, day-to-day operations, and the chairperson oversees, and they can, Leotawa said, they report, they check if they're doing the right things daily. To have those two roles under one person, it can be very bad for Samoa as a country and for the institution itself. They have more power. If government came with a budget or a financial plan, the power is on one person just to say no. And then no, it wouldn't happen. And the best way for it to happen is to split that power. So power is not all in one position to make the final call on things. So even for things to move faster, for projects to move faster, it could help benefit as well if that was split, those positions were split. Malo faftai tele lono winga tu se situ. Usalai umang CEO ko chairman of the board. Yeah, it's like you made the homework and then you check your own homework and you go A+. Kusa ko kongia o ya o suenga. Kusa o ere ke sue ko kongia la pepa. Pe aku se si fam talanga. Ele la se si foi le sa o si aki po e fa maungi o me fa. And that drops the quality of oversight. So to increase the quality of oversight, you bring in another person. Lono winga foi la atu foi si tu okas ku per malore kongi. Kaka kokas. Kusa ese nga ku ATM I loko kongi fa kavena. E ko ka miro le si ATM e ko omi foi nga loko kongi fa chairperson. Esa, ma si me ora kongo le board, ai le kai fongo. Ja. Ili me fo le fa ngo ku ye. Yes. So lai kongo le board. Lai ma So they still get their votes. Yeah. Ai le vote. Just not the chairperson. Ye se vai la ye. Ai mor kai mirngi. Ola e ai ri kamakau ai langa vale. Kopi. Faku ri rongo kongi. Lai o so kur kamakau, ma woron ko kongi fa. Longo kongi fa ko vanga. Ia ko e fere ko kongi fa ola. Ia fa ira ko kongi ngai. Ola se ko inga ko kongi. So sira fiari ko kongi ngai me ko vanga fa kopi. Estimate Samoa.
Se lau varsfulu. Laka lua pe over malua se lau afi. Definitely more than the ministers pay. Way He more. pays way more. E moa aku. E moa aku fo isi CEO. Yeah, I know New Zealand will be going like to 500,000. Te langa mangkua langa e kakau langa longa kiu ke fo i ole. Whakau kai ole kaua kama le whaku le meo kuranga ole ka mau aingi le kupe ma le malosi le kupe ma kuranga whapenga e control kaka lea le malosi le kako kāla ma me whapenga Yeah. ia whailao lea ia letsi ka ko a whailao rua se lau kōru se lau wafe le ko kongi or ka or kōwanga Yeah. ko e sau maresi kupe whapenga or poat I think o pole ngal maro le ngo kikiroki ai. O le umia o marko vanga o kofinga ye lua. A le ka kikiro le malo fo mei o kupe fela wai. Money laundering. Yeah. Kupe drugs. Loans. O investments a kufafo. A le la umia o marko vanga. Wa kaung spiriki le ngalo ngai ya wangi poloka o marka ko kasi ngalo ngal malo le fa. wa ole mea tonu ana le watupu te minei le anta mahana that's exactly the mela watupu wa toa uma wa le ingi wa kele le investors ma me uma wo fio atuma alai wa makua ko alia uma ngi kanga kai ko kasi Absolutely. And under the former administration, there was a lot of financial reliance on debt, on loans, and aid. The FAST government are trying to find new opportunities in investment, foreign investments. That was also tabled in Parliament. And that requires a new level of thinking and processing within the central bank. That's what they're trying to change. This push for independence, this push for we need to be independent, my question is why? Where is the evidence that the FAST government has conducted themselves poorly or with misconduct to make the central bank assume that they will politically interfere in their decisions? At least give us evidence that has happened first before projecting your fear on what will happen onto the government. So there's a lot of questions that I have like that towards the central bank and their push for independence. Whaatai wa pasir whai tunga lona lua piti. Pasir whai tunga lona lua. Wane me tau te metulanga uma e maloa e whaiar whina ngalo le malo. Yeah. Ma whaatau nu. A me pisiri na lelei e whaatau nu mo le lelei atili. Yeah. Ai. Mole lelei atili. Mai la poskolo Paulo a o yai nisi mea mama longo leleia ma tau leleia. Said. Ma tau te sa ili ia mea uma. Yes. Vai. If there's anything of good, worth, praiseworthy, Good report. good reports, we will seek all things. Vai le mangai. It's in the Bible. It's in the FAST manifesto. So why are we? Yeah. Can I just share Minister of Finance's words in Parliament about this? Sure. She says the independent chairperson cannot direct the governor's day-to-day work or make decisions alone. Board decisions must be made together with a majority of independent non-executive members. The bill also says the Minister of Finance, the ministry and its CEO cannot direct, approve, reject or delay central bank decisions unless the law specifically allows it. See, so they're trying to push that, the government's trying to interfere, but the finance minister has made it clear that they cannot direct or approve. There are those safeguards in place for the central bank as well. It also protects the governor from being removed simply because the government or board disagrees with decisions on monetary policy, exchange rates, banking supervision, or financial stability. The government says the bill strengthens oversight and independence rather than giving politicians more control over the central bank. HRPP remains opposed to the bill and voted against it. But I hope that clarifies the intention of our current government. E leo tua ia tama le whaatua whala inga mai o lo whautua ina le malo. Se koe foi mea lau tala o na tātou atu le me tau whai ono le tātou. O ina lango nai lau whaanoa noa i le whautuanga le na ave e le whaipule o samatau mwhalalantai. Lea na wha leo ngolua i tutonu o le tātou o le palemene. Lea ngai kasi lea Kanaka i lo utatonunga na matua ave i hai wha pene i le wha malo si au.
na ave i fa per fa malo si au ale fai pule le ole ko vanga le ole bank na ave ela na fa ku so kasi ka punga le pie fa so awangi ko fefe ka kala me mongi ma awa kusa ku si ku ke e me e fa ya ko vanga ya awangi ko kusa pe costa ko ngarwenga io ma ko ku ma ke wa e pa wa yo me sau fonga fai pure le sa ka un fa la tai ta si le fa ngar ka fa le ngam fa lo atawa tau ta si le tanga tana fa lo atawa ma ko well develop ku le pa si ko inga so anyways ko foi me la tala le atawa o kua kongua i o tu inga manatu lele ngai ma fau kuanga ngai ai si fea kwara ukara le atua mo si la fia mai o tu lowa ngai a uofa pero CEOs to mai o to pe ko ke le fia lo fa ku so ore ngo ku mangu vao e vile o ke mai ar CEO ngai e fai ma fa kai kainga e o foi la CEO o le tourism ska mo new mata o CEOs ngai mai se fa ia tu man vao e vili sanga luel administration na kula epa nga ave fo ia nga pest o ha o mangi me nga ka nga pisaida ku ngu o nga because he knows how to serve the government of the day o ma fo ila io tu la epa sau ia fast la to ia I tu langa ole taimi o olo le fo fo mai or kama olo skama tu lo ai sea leanga o le CEO e malama I longa vala a winga e malama I kanga ke li poki I e ke le fa ali so fia poko pe ke fa be I fo onga ua e mau fa ilonga yo fa ilonga wa e aka mai aku wala ngol menga de ko pu CEO wa ka ngofi fo kia le mingiska vai mau lalo mingiska ai mana tu mai e le fionga ya tu manu va fa fo nu e vile. He's the only Samoan pharmaceutical. Yeah. Kere lopa wa isi sir kai minga ipa he's a qualified kaman mixing o vaila au me kau ke misi ma fala au me tulang pena le foi la wa headinga sa headinga foi le security ale malai valele lela wala ku foi ku kongur fainga malo yes or fast la va yele fa au ai la lo administration jala au del maleto ko vai o ko ye ngao or kai me switch ele ngilo lo pulo switch you don't care whether pelang mumu me maka moanga o you need to care po ave lau se lau pasenge I lau lida I lau kai kai ia langa ile tau se lua tu langa o tama fo e malosi le lokuma malosi onga kofinga leita te le tau se e malama le line of authority ma le submit o I lau lida ai la ka ko ye le kele paua le or CEO le foka ko vai fanga so longa wanga poro ke ki fa vai mamau le vai mamau na ngai le ku mau I pe e vile ku no ya tu mo e le ku mau I pe ku mau vao I se CEO le who knows le lo por causa nga fo fa ma vai esa u ngi usila po Australia pe ave le roku America por me fa ala e la ku le si wo fa ka o ko le ala fu le foi la wa mai le mala va le marca ko le la fa ya sau le ya do le fa ko ku pu I ya sau nga va I kolonge ma sau nga a kofi lau o le mele le upo le mo le mo sa va ya mai le vai mama o le to te silo fia o to sambo ma me se le ato mana ia o hana o le vai sala vai fia king in town for ar vai sala sa vai mali No, I'm not a king. Mar sa ka wo ai nei nana fa tu la utala ole sa singa o le fanga ai nana fa tu la utala pingi ar ka malo o fa o fongu e ko mo va e vile le mala va le ma poro ke kia la fa ia sa par ka malo ko yo so ko fiaru sa ka wa ma vai ai ele fa beu te o se tala a meto na ilo ta ma fau wo fa ko nga I fa nga malo se me ma nga ya mo nga yo ma ko u se fori ya ko fo ile lo ngo wingo le o la nga ya nga ole o ya pia ka su ngi mangu ya pia ale wo pa si o le e ala ila na fau tuanga ila na mingiska ale wo pro le la fa Asau International Airport
a fai e lau mua e la kukusa fale olo masau a le ataua e le koe o mai ni mako vai e ngā vai fale olo mai sa vai Lua se lima sulu milion a. ale la mako yo ya asau mai umalo asau au kirangi ro Kaungofi. Lua se lima sulu milion a kaungofi. ale tu fai tuai le ale winga o la tala le nga o le kau ke kala ngoa I CEOs le nga ia I CEO ia makua I nga o kuila e pa ko mafufau es o le si mele anga le atau la ye le fa pe tu fa tu fa pe o se ele na o tou ni fau tu al malo ele ai ele nga o ko fo kwa mingiska e hangoa I fo isi kanga ka mamai la fo e fengare ngale ai ma mingiska e fau kua fo I mingiska yes so o walangi se kia fa pe le nga o mako ki yes or ko primary calling le nga but you're not the only advisor or advisory to the ministers Mai lo le miska lo le fa maongi mo lo vai maulalo yanga ia pa e fa ese messe. ya ko fo ia kure I think we got time for one more article today. Yes. I'll end it in something fun. Wales has passed a new law that could make it a criminal offence for political candidates to knowingly make false or misleading statements of fact during election campaigns. Imagine that, a world where politicians don't lie. The law requires the Welsh government to create an offence targeting lies that are made to help get a candidate elected, but it will not come into force until 2030. The bill creates a recall process for members of the Welsh Parliament who seriously break behaviour rules. This would give voters in their area the chance to decide whether that politician should remain in office before the next election. If they are removed, they would be replaced by someone from the same political party. The law also gives the Standards Commissioner strong powers to begin investigations without waiting for someone to make a complaint. It allows independent members from outside Parliament to sit on its Standards Committee as well. Supporters say the changes will make politicians more accountable and help rebuild public trust, but critics say the law still needs clear definitions of what counts as false or misleading statement, so it doesn't limit free speech or stop fair political debate. Ya kawa Yo la mo kwa manga ia kula fongo le sa. Mai lo se me ka fa yo be lo fa. Le wa se be. e ro ana mare acha wa a pasise ka ko kula fo fa pengi e ka ke pa election na every month Ala ko fi mai ko ngol pak. ya la nga run out I don't think many people will want to run. La orang kang ngi kang akale ko kongole e fili mai o ka ko e run out tar ka usanga mo a pasi se pili fa pege e makua a vese pege wa le va ga de seri mo